Чувашин ретискер гаяқсене урдараган чирдень вакцинациялеме бушлана. Көтерлев бети лизембурнаган вырынзенче специалистем ядарлы брикетсем хурсадуғашы. Шагуых вешленичен шапламайба ширимулды бен доза имшам салатмалла. Көешмілле бұлса бұны жинчен Ирина Николаева каласығыдардать. Урдараган жерден вакцины хумадухнысем тиле ерне тубас тезен тимле булмалыне азырға тарашы. Шавынба шучандалыға сықлаган инспектор зембе ветеринарзен сунар жезембе тачы жығынза ішлемелле. Опытлы специалистсем жактелде телезем бүрене түрек палыртрыш. Инжехмар рыкшы үксә иртет. Чықчы фабрикебе хурынлық яліде юнашарақ. Шапламайба тискер жерджунзен абат жыраза аяққа гаймалламар. Хали жағында шакенже теле утны ерізем пиде візен шуле бұр. Тадақта ебір май бен бұны май шағында бір теле шүрине көрзай ұлдымыр кірзідарныне. Ну, тада шағында пиде тағырлаза бідеріне. Шак ебала телезем бұрныне білдерет. Ева оменже ветеринарзем ядарлы брикетсем хурашы нормы багелі жүрлен перделде харызақ темеже тады хвармалла. Тискер жерджуна илердеген абадышне вакциналы худаш вырнаштарны. Чилай жүхне урдараган жере телезем сарныне балырдашы специалистем. Теле вакцина шинных ищен был юнба организовали гейт. Ширим бір гундан иммунитет шерепленет. Шубашкар районе сакармыш майра бірін пенге сагар доза шак вакцины гильже. И біріна хурза бідерні бәбірех нұма илмары хал, бідерден десе калазасын дөйрәді. Теле жүресем халі шыбақ еварандухма бұшланы візем хевелжінче ұжын матада шыржавма гымыллашы. Шак саман паузы гурза вакцинына валешсе бідермелле. Шуразем шиденсе терлі жере саланы чен візен чирден зықланма иммунитет ширіпленмелле. Шагеже кергунне тебір хуттывашы, күделлевбе күжал аллы егебен дозы вакцины илзе келмелле. Шуррине шурхитап хырда валешсе бідеріш. Тупса балыртны кашни евана специалистім электронлы карты бапаллыдывашы. Шагы тепрехінже имжам хумаллы вырына дупма булышны бебірлех телесен шутне білдерзедірать. Малашне шак килзайтерслеп бірінде шак прикетсіне шинине. Мінле телезем бұрнашы, чүрдінзем чирленіне бұқсады машқын. Шулдалық пұшланларынба Чувашкенре пилік вырында урдараган жербе аптыраны чырджунзене дупса балыртны. Шавына майхерлі жудайба элек Шубашкарба вырмар районесенже, тада адыл лешкенче иги уйықлық карантин ерге жиреплетне. Шагын сылдавне специалисем күжал хейхел ұжыбылны бе сылдавлашы. Тескер чырджунзене гынамар, хужалық сенчи тада килдивылық чырлихеде урдараган жерден сыхласы бе вакцинация бырать. Чувашкен Гларым Вали, Ирина Николаева, Михаил Солин.